Okuchondoza ni kworeka ngo buri bana 10 ahari 10 abari kuzarwa mu ihanga nibabi n'obuzibu ndwara y'ikizimba cyaha mugongo naro mutegura mwamizi spina bifida and hydrocephalus kandi aba obuzibu obu nibukira kumanywa ubwa nyuma yo kuzarwa kandi kimanyisangu abana 14 nibo bari kuzarwa bino obuzibu obu mu Uganda buri mwaka. Dr. Aaron ndiyo wawe ori kurirwa ya Hours Ruharo Mission Hospital obu abantu bahereza obujanja abana aba oburi kubahebwa buri mezi abiri yagira ngo ndwareji neyijaho bwa nyuma y'amagufa g'umugongo okuremwa kusibwaje omwana atakazirwe. Ekizimba cya Rukizi ningashi ekituleta spina bifida kirijeho bwa nyuma ya amagufa g'umugongo ningashi agorukizi okuremwa okukorwa kurungi okugira ngo abase kusiba okugashimerero kwa garasiba bene uko garagatasibire hasigaramu omwanya ushanga umwana yazarwa ine kizimba ha mugongo. Rero abana abarazimba mutwe ningashi ekituleta hydrocephalus twinamizi mu mutwe agara ya mugongo bwitu kugira ngo base gukora kurungi konkambwe nukuharagire cyagateganisa umukutambura ubwonko bukashoboza bukakora mizi minji ningashi akagira cyagatanga gagari kutambura ningashi aho umubiri uri kugegaruriza urijo shango umwana umutwe gwe yegwazinga. Aroni yayeruka kweki nekitambira umukazi wenda yakoze ubujuma bwa folic acid. Turahabura buri mukazi wena oyinenda kandi buri mukazi wena uryo mu myaka yo kuzara kandi arendo kuzara turahabura kugira ngo abaso kuzahirwariro ningashahicirire umushaho tendekirwe kurunji okugira ngo abaso kutunga ubujuma bw'ekirisa cya folic acid. Abo kwekirisa cya folic acid ekindi cyo kirayamba ubwonko na n'urukizi okugira ngo bibase kukura kurunji omwana yari kukorwa aryo munda ya nyina. Bamwe ombazire abari kutunga obujanja bw'abana babo bayoreke barikora bamu hombyaro yo mu cyaro tumbamba reba abamwe bagira ngo ni ngiro n'ubundi kare ncanche bashobire kirikiriya nje bashobire omwana kuri kura yaza yishemero ngumanye no kwera rikiro kuyasimbura umugo mugasheshe ngumanye no kwera rikira mishongatira ari ruhanga ndikuja nti bamase bakonterese umuntu ninga yakubati ninga yetera hasi kibanyo ndebizo ryarenga yisha ari buhoro simemba bazaruhanga ntine bugarukira kinadikure ubwira bwo kuzara nakayirwaro namara kuzara kinahirika kuzara banjangu umwana unazara ayete bimba cya mugongo mwenene kumutware kizimbe cyo ataka kuvire bakashemera atina kwenkadranka garuko mucyara bakantine transport. Okuchondoza ni kongera koreka ngo bamwe obuzibobu nibabutunga ku rugiriro mbyange bari kuturamo imbera zite zituraturamo nazo hine ko kuzirabasa okuletaho ibintebe konkana munonga ibirarugirira umumyanya yituraturamo na nendya yituraryamo ahakuba echanga washanga emirire yacu itabonire ebizibu nkebi birabaso kuba ningashi echanga washanga kirimo butwa bwinji ebizibu nkebi birabaso kuba. Dr. Aaron yangere yasimo burobereza bwa Ankore ahabo kutandika ko kitongore cya Hours ekiyambera abana binjo mu ihanga nko burebereza bwa Ankore bukoziro muri muhango munonga na munonga okutandika ekitongole cya Hours abo kuba ekitongole cya Hours kikatandikaho Ankole Diocese umwaka gwa 1995 mbene kwiho ekitongole kitwire kiraragurira abana munonga abana abino bulema ha mibiri yawo. Ndi Job Kato abwa Sky TV ya Genshonga omurimbara.